reka twiyegereze abakunzi ba Minembwe TV, tunashimira n'abantu bose bari kudukurikirana. Nje uri kuri micro ndise bintu pasi, nanone kuri televiziyo yacu dufite umutumirwa wacu, arashobora gutangira atwibwira. Murakoze cyane. Abanita Freddy Gakunzi, abandi umunyamurenge, uye mu ntara ya Wisconsin mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba narabaye ahantu hatandukanye, za Rurambo, narakoreye za Minembwe, ahantu hose navuga. Nyuma naje kuba Burundi igihe kirekire, ari naho navuye nza hano. Kaba mboneye umwanya wo kubasuhuza mwese abariko baradukurikirana, abatwumva n'abazotwumva, anabifuriza ibihe byiza, kuroranirwa n'umutekano n'icubahiro ku bwoko bwacu. Urakoze cyane tumirwa wacu, uvuze ko witwa Gakunzi Freddy. Ndabiza abantu benshi barakuzi, kandi uvuze naho uvuka naho waje uturuka, ariko kandi uravuze ko wahakoreye ibintu bitandukanye. Urashobora kutubwira ibyo bintu wahakoreye? Nakoreye igihugu cyacu mu bice bitandukanye. Nakoreye Sud Kivu, nakoreye Lubumbashi, nakoreye za Kinshasa, nabaye za Angola, ahantu hatandukanye. Naje kuba mu Burundi, mbese icyo gihe cyose navuga ko mu Burundi niho nari umuyobozi w'impunzi, ariko ahandi hose nakoreraga igihugu cyacu cyangwa se leta yacu. Urakoze cyane Freddy, kuba utubwiye n'ibyo wigeze gukorera muri gakondo. Mu yandi magambo uvuze ko wigezeho gukora akazi ka leta. Yego. Reka tuje ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro, cyangwa se twatekereje kubazanya ku bijyanye n'umutekano muke uvugwa mu karere kacu k'Imurenge. Bwana Freddy, nk'uko ugize igihe kirekire ubyumva, umutekano w'Imurenge ubu ngubu wawuvugaho iki? Murakoze cyane. Umutekano w'iwacu wifashe nabi cyane, sinzi uko umuntu yabivuga, ariko zaba hari indi mvugo irenze cyane niko twabivuga, kuko twabuze umutekano w'abantu, tubura umutekano w'ibintu, mbese ibintu byose birabura. Abantu barapfa ku munsi, abantu baratwikirwa, abantu baranyagwa, abantu barangazwa. Urumva navuga ko umutekano wacu uri kuri zero. Sinzi ko nambaye kumva ikibazo cyawe, kuvuga ngo ese nawe uvuga hiki. Uwo mutekano mukeya dufite ubugize igihe kirekire, si uwa none, usibye ko wagiye ukomeza ugenda uhindura isura, ugenda wiyongera. Nk'uko mubizi, Kongo yacu si twe twenyine tubuze umutekano, ariko kandi umutekano ugenda ugira ibyiciro. Navuga ko turi ku kiciro cya mbere cy'ababuze umutekano muri Kongo, kuko hari umuntu ashobora kuba umutekano ari umwe cyangwa umuhana, ariko twebwaga akarere kacu kose gatuye nk'umunyamurenge kose kabuze umutekano. Abantu bashobora kubura umutekano, ariko ibintu byabo bakawugira, ariko twebwe twabuze umutekano n'ibintu byacu birawubura. Abantu bashobora kubura umutekano ari uko basohotse bagiye, ariko amazu yabo akawugira, ariko twebwe nta ikintu cyose gikomoka ku munyamurenge cyaribasiriwe. Kandi navuze ko umutekano wacu uva kure cyane, uhereye mu gihe cyo mbere ya za Murere. Benshi bakunze kuvuga ngo za Murere igihe cy'abamahina, sinzi ko muza mukurikirana amateka mwumve ukuntu bamahina bagiye bagira intambara n'umwami Kayira na ba Rutambwe kugeza
bavuye hariya mu gihugu cyo mu gituza bazamutse ruguru bibwira ko bagiye mu gahugu kabo nanone ntibyashize igihe cya murere kiraza ntambara birabazahaza cyane nyuma yaho hagiye hazina intambara nyinshi ariko kandi uno munsi twavuga ko uno munsi ariho umutekano wabuze cyangwa se warangiye burundu ku bwoko bwacu. urakoze cyane ku bisobanuro byiza utanze kuba uvuze ko umutekano ari mukeya ndetse uri kuri degere cyangwa se ku kigero cya 0 ni ukuvuga ngo warashize ariko se nk'uko mwebwe mubibona nk'incabwenge nk'abantu bigezeho gukora kurengera ubwoko muri kahise mubona ko hakorwa iki hashorwa imbaraga zingana iki kugira ngo umutekano wongere ugaruke mu bintu no mu bantu? tutaragera kuri iryo jambo icyakorwa no kubanza kumenya icyawuteye. Reka nsubire inyuma gatoya. Umutekano wacu nababwiye kuko wagize igihe kirekire ibintu byagiye biza ibibazo bihitura ku bindi ntibyabona gukemura. Titwakemuye ibibazo ni ukuvuga ngo twakemuraga ikibazo muri urgence. Kenshi reka mbivuge kuko ubwoko bwacu ni abantu bakunze gukorera ku ma emotion iyo bishitse tugakora ikibazo cyihuta ariko ntidutekereze ku ico kibazo bizose rikaza cyangwa se ngo twishakire umuturamba. Ibibazo nta mwaka n'umwe inka zitanyazwe, nta mwaka n'umwe abantu batapfiriye mu biraro, nta mwaka n'umwe imihana itagiterwa, ariko nta na rimwe byigeze byicarirwa ngo abantu babyicarire babiganire cyangwa se bashaka umuturamba. Je navuga kuko ibibazo byagumye buza byirunda ku bindi bidakemuwe bije ubunabyo kuko ari nk'icukiro. Iyo utayicukira ahantu ukaguma kuhata imyanda myinshi umunsi n'umunsi, iyo utayikutse biza bikunukira. Navuga ko ari nk'icukiro rihari tunukira kuko ibibazo ntibizakemuwe kandi ibyo byose kudakemurwa ni manque ya leadership. Twabuze leadership, twabuze leader baduhagura ikibazo bakibone bagikemura kuko aba leader no umuntu ubona urebera ikibazo kure cyane akagishakira umuti kitaraza cyangwa se ubukadiriya kure ubufite vision y'abatwaye cyangwa se abayoboye y'imyaka agira vision iruta imyaka wafite. No kuvuga ngo ategurira abantu biwe igihe hari igihe atazoba hari uko bazobaho. Navuga ko ari cyo cyatumye umutekano mukeya umakongera nayo. urakoze cyane Freddy. Nanone reka nongere nkubaze akabazo wari uvuze ko urimo ugarukaho cyane uvuga ko hatabonetse abalideri cyangwa se abaturangajwe imbere. Iyo bivuga gutyo kandi tukaba tuzi ko hari abantu bavuye mu njyamo zabo bakagenda gutamba amahari kubwo gucungera umutekano w'ubwoko, abakumva bumva ubivuze neza cyangwa bumva ko utanezererewe barabagiye? Abantu bashobora kumva nabi ibibazo navuze impamvu yateye bino bibazo dufite. Ntabwo navuze leadership, ntabwo navuze kuva leadership kuva kera twabaho turi murenge cyangwa se kuva kuri basokuruza kuri ba data no kugeza kuri twebwe. Nta leadership twagize. Navuze impamvu yateye biriya bibazo hariya. Uko waruvuze ngo bariya bari hariya ni byiza, nje wenda bashima kandi ndabaheza n'intwari kandi cyane mu by'ukuri, ariko biriya ico nsaba kuko batakemura ikibazo muri urgence cyangwa se kuko duhora tubikemura ngo dukemuye icyanone. ni bagikemure mu buryo burambye, mu buryo bazagikemura ejo n'ejo bundi tuzobaho bitewe n'uko twagikemuye none. So kumva kuko ni byiza mu gihe bagikemura bitari urgence, baje batabaye muri urgence, muri emergency, nshaka kuko bitahereraho. Rero nico nsabera n'ubwoko bwacu kuko no munsi tutazosubira gukemura ikibazo muri urgence, tugomba gukemura ikibazo turebye duteganye igihe kirekire tuzakigenderamo uwo muti twavuguse tukazawugenderamo igihe kirekire.
urakoze nanone kandi turacari kumwe kuri televiziyo yacu nkuko twabivuze. Hari ikintu tugarukaho kijanye nuko dufite abayobozi barimo abaministre, barimo les députés, barimo amakoloneli ndetse n'amagenerale, ariko kuri none tukaba tugaruka tukavuga kuko twabuze abantu batuja mu mutwe kugira ngo batuyobore babashe kutubonera ibintu biduhanze. Ese bari abantu bo urashobora kubavugaho iki? Eske baba barabuze inzira, baba barabuze uburyo cyangwa no kurebera bisanzwe? Urakoze cyane bwana munyamakuru, ni ikibazo ciza. Abantu nibaze bareka gufana abantu nibaze bareka gufana, tuvuga ukuri kandi ukuri niko kuzatwubakira. Tutarashinga ukuri mu bwoko bwacu, tutarakoresha ukuri bizatugora. Reka nkubwire bwana munyamakuru, mu by'ukuri nk'uko uvuze dufite abayobozi, ni nako wabise. Umuyobozi n'umulideri bigatandukanye. Abayobozi turabafite, inzego turazifite, imyanya ni myinshi cyane. Ariko kandi sinavuze ko tubuze abayobozi, navuze ko tubuze umulideri. Ushobora kuba umuyobozi ariko ntuba umulideri. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Ushobora kumpa posta runaka nkayobora ariko ntari umulideri, bayimpaye gusa. Rero nakenshi reka nakubwire ko umulideri ngo ntibukunda no guhabwa. Umuntu arabwira, arabushakisha, uhera hasi wenyine ukabwiyubakira, ukabuzamukira ukarenga. Ariko rero abayobozi bacu ni ibintu bahawe, nacyo kikwereka ko ari intuzi. Reka nkubwire bwana munyamakuru ko ibyo bintu byose mbuye kukubwira. Navuze kuko umulideri ni umuntu, ijambo rya mbere umulideri ni ikiraro. Ni ikiraro bakandagira bagasigaho imyanda ariko kugira ngo intama zijabuke. Umulideri ni umuyoboro, umulideri ni kanari, ni inzira. Abantu ni umuco abantu bagenderamo, kandi umuco utaruwa none. Umulideri ni umuntu utegura none, nakubwiye ko ategura n'igihe atazoba gihari. Aho nakubwiye umulideri ni umuntu ureba ikibazo kiri kure, agakadiriya, akareba ikibazo kiri kure, akakigira, akashakira umuti kiri kure. None se ureba izo zose, hari uhayibona wabikoze? Nimba hari wabikoze nkaba mubesheye, ubwo n'ukuri azambabarira. Ariko ndatekereza ngo iyo bije gukorwa ntituba turi muri bino bibazo bingana gutya. Urakoze cyane ku busobanuro bwiza ukomeje gutanga. Ariko hari ikiganiro naherutse gukurikirana cyavuzwe na Maître Moise Nyarugabo, avuga ko iyo tubabwira ngo nibaje kwifatanya na Twirwaneho nabo babe abatabazi cyo kimwe n'abandi, cyangwa se baje guhakirwa ubwoko, avuga ko aho agera kuri none hagezwa nuko atagiye gufatikanya na Twirwaneho cyangwa se n'abatabazi. Ati mu gihe noje hariya biragoye kugira ngo nzagaruke nicarane n'ubuyobozi bwo hejuru ntakire ubwoko. None se ico kintu cyo wakivuga iki ko yabashe kwisobanura gutyo kandi imbaga nyamwinshi ikamwumva? Bwana munyamakuru, icyo kibazo ni cyiza rwose, nanjye naracyumvishije. Sinzi ikibazo bari bamubaje kugira ngo asubize gutyo, ariko kandi bituze dukura tuve mu bwana, badutamike, tudupfe kumira bunguri, tukanje tumenye ibyo tumira n'ibyo ducira. Tube abarimina abuza, tumenye ibyo twuza, ibija mu ngingo n'ibisohoka. Suko ibintu byose bivuzwe bigomba kuja mu bwonko bwacu. Reka nkubwire bwana munyamakuru, nta numwe wigeze ubabwira ngo nibagende baje mu bishabo. Ibyo sinzi, nakubwiye ko ntazi ikibazo bari bamubajije. Ntabwo kuba umulideri ari uko baba baragiye hari. Nakubwiye ibibazo dufite, imyaka isize abantu bapfa mu rwuri, inka zigapfa, imihana igaterwa ku ndondo. Ndatekereza kuva muri 2015, 16, 17, 18 kugeza kuri za 20, nta munsi n'umwe imihana yo ku ndondo, nta kwezi kwashize imihana idatewe, nta kwezi kwashize inka zitanyazwe,
nta kwezi kwa nta kiryashize inka mu rurenge zitanyazwe, nta kiryashize abantu badapfuye, none tukaba tugeze kuri bino aho igihugu gishira. Ni ryari umulideri niko nakubwiye, umulideri ni umuntu uba waricara ibibazo. Aba ninde muntu wahamagaye ubwo ukora ati si ibi bintu tuzobihoramo na ryari, ese ibi bintu biba kuki, ese twabishakira umuti gute uramba. Hari inama wigeze wumva abanyamurenge ihura kugira ngo batekereze kuri izo bintu? Nuko tuzabonye umulideri, ndetse noneho umulideri ntanahamagara ari uko byamaze gushika, abibona kure, abitekereza bikiri kure. Reba ino ntambara yadushikiye, turi mu igihugu cyose kiba mobilize, bemezanya kutumara no kutwica no kutwangaza, tutarabimenya. Turi abayobozi nyine, ibaze inzego tuba twarahagarariye zingana kuriya, connaissance tuba twaragize, umuntu bakadupangiramo kangana gutya, bikatwituraho umunsi wa mbere. Reka nkubwire ijambo ryantangaje umunsi batera Gitasha isha, numvishije ijambo rya Minisitiri Ruberwa avuga ngo abantu nibagure, ngo abantu barapase bubake, ngo abantu nibagura amanjanja ogira twubake. Bishaka kuvuga kuko viziyo ziwe yumvaga ko intambara yarangiye, yari kiri Gitasha hari yagize nk'iyinga batarwana. Nukuvuga ngo bizikwereka kuko viziyo yiwe ari yari garukira, suko siku muri derisi yari yabizigarukira. So nkavuga none ibaze n'intambara zingana gutyo twagedura nazo, igihugu kikaruha n'amahanga kaza kabitegura dusinziriye. Muri deri tasinzira, muri deri n'umuzamu dusinziriye, ibyo byose bikatwituraho tukaja kumva ngo umuhanura hiye. None twaje no gukanguka tukavuga ngo kuhiye birarangiye, reka duse tubaka. Bisigura kuko nta muri deri. So ibyo yavugaga nta ubabwira ngo nibajiriya, ngo nibajiriya ruguru, ngo baje gukorera ruguru. Nibyo avuga ngo hari yagera, jewe sinzi aho bagera, simbapinga, ndabemera. Ni bakuru bacu, mbemera nk'abakuru bacu, mbemera nk'abayobozi ba Kongo, ariko kandi sinumva aho bagera. Aho avuga ngo bagera sinzi cyo hatugejeje. Kugera ni kimwe no kwenzi tureba aho bagera. Nashaho nageze sinjuri hafi, ndi kure, ngera Washington, ariko se mwovuga ngo ko nageze Washington umusaruro n'uwi, ndimworeba ngo nuko gakunze agera Washington, mworeba yuko umusaruro mbaheza. Ese ahagera umusaruro n'uwuvamo. Itube nk'abana tukiri abana twaga turima ngo mu tusumwana ngo yageze i Buraya, tukumva iryo riratuneshije. Ese yageze i Buraya hakura iki? Ese aho bagera nuwe musaruro waguyemo? Nico tureba, ntitureba ngo aho bagera tureba ikivamo. Ntacyo tubona, iminsi yose turapfa ko turishwa, nta munsi n'umwe intambara zirahagarara. Nimba zinahagaraze, jewe sinemera ko ari uko hari aho bagera. Nimba zinahagaraze n'iziri handwari zacu ziri hariya zitambamye, ni Gideoni n'ingabo ziwe, ni Nyamusaraba n'ingabo ziwe, niba ari abana batwirwaneho, niba ari ababyeyi batambamiye hariya, nimba ari naho tugeze nibo. Ariko sinemera koko hari uruhare rw'abariya bavuga ngo hari aho bageze, aho bagera. Aho bagera navuga kuko bahagera nyine ari promenade, nyine nahita ko ari plaisir. Urakoze cyane. Reka tuve ku munyamurenge muri rusange, tuje ku ntwari zabashije gusiga ibyabo n'ababo zikazamuka zikaje kuri tere. Kuri none barataka bakavuga ngo abantu twarengeye ababyeyi, twarengeye abana b'abasore ndetse n'abakobwa b'inkumi, ariko nanone bakaryoza abantu bari hanze ko bari mu kumara, bagafata ya miryango barengeye bakayishurira indege ikimuka cyangwa se igahunga, kandi igahunga bayitambamye iruhande bayicunga umutekano. Icyo kintu bwana Freddy bavuga ko bari ko kuri niko muza mubikora? Bwana munyamakuru, ibyo bintu birabaho kandi ni igitangaza. Ndibuka kuko nigeze kubibyamagana, sinibuka, ariko bishobora kuba ari nko muri 2017. Reka nkubwire ko ubwoko bwacu budakunda igihugu, ubwoko bwacu ntibukunda iwabo, ariko kandi rimwe nzambitahura kuko ntabwo bwariye ku byiza bw'igihugu,
ntibazi uburyohe bw'igihugu, nta buyobozi babayemo, ntacyo bahakoreye, nta bizinesi bahakoreye, babaye ari abantu basa n'abashitsi. jewe nzamzita kuko ari kaco gituma ibyo ni igitangaza nza mbona ukuntu ubwira abantu bari hanze akoresha amaboko abiri, ukuboko kumwe akakurambura kohereza amafaranga agufasha, ukwimoso akakurambura kohereza abantu gukurayo, akakohereza amafaranga yo gukuraho ababyeyi biwe. Ibyo ni ibintu bikorwa cyane. Ukuboko kumwe ngo ngahe nimufashe abasigaye mu gihugu, amafaranga akagisha mu moso ngahe iva muri ico gihugu hungutari. Ariko kandi jewe ico nza mbitahura ya yindi yose ndangena nkagarukana imanka ya leadership. Ubundi kenshi ubunda gukunda igihugu kurigishwa, ni bakeya bashobora kubivukana, ariko abandi baravyigishwa. Nta bana ubwoko bwacu kandi uzigisha umulideri nuza wigisha abantu gukunda igihugu. Rero ntabwo twabonye, kubera kuko nta mulideri twabonye, nico gituma tutabonye umwigisha, nico gituma tudakunda igihugu. So bintu birakorwa cyane kandi ni gitangaza. Ni ukuvuga ko ibyo bavuga n'ibyo murabikora cyane. Ibyo byose ugwakana njewe ku giti cyane ntabyo ndakora, kandi sintekereza ko nanabikora, ariko inza abantu benshi n'ubu vuba ngaha hari umuntu twaganiraga ambwira kuko yibohereje amafaranga famiye kuja gukura umuntu muri twirwaneho, kandi yari umuyobozi, kandi abimbwira asa naho abyihaya nkaho bakutwari ntiyamenya ko namugaye. Ariko izo ni ibintu tuzi bikorwa cyane, nta nababyiyama, nta nababyaha, cyangwa se hakakomeza kuba sensibiliser kwigisha abantu nimba dukunda igihugu nitugikunde nk'abagikunda, nitugikunde twe kugikundisha akanwa, tugikundisha umutima, tugikundishe ubwenge bwacu, tunabikorere twe kugira. Ibyo birakorwa vraiment. Sawa, urakoze cyane kugaragaza uko kuri. Twarabyumvise basemerera bavuga ati abantu bari hanze nyaboneka nimuhagarike ibyo bintu. Nanone bageretseho n'akantu kavuga ko umuntu ari mu kugira muri muna wawe uri hanze, kandi wowe uri hanze ni wowe wagize initiative yo kugira ngo uwo mwana ashike ruguru, ugasubira kandi ukongera ukamwohereza itike y'indege agahongera kandi agacika. Ibyo bintu rero iyo tubitekerejeho nk'abanyamakuru, akenshi twibwiraga kuko ari amagambo yaba ari kuri tele, ariko bwana Freddy urabyiyemereye ko ibyo bintu muri mu kubikora. Niye nama ushobora guhereza abantu bari gukora ibintu ndakubwire n'abakiriyo, urebye intekerezo z'abantu, mahinde z'abantu, abakiriyo hari benshi babuze uko amatike yabo yoherejwe, abura uko abashikaho cyangwa babura inzira. Ariko iyo bije kuborohera haba hasigaye imbarwa. Ibyo ni ibintu bihari, kandi ntubifate ngo diaspora ngo n'abanyamerika nabo mu Buraya gusa, n'abari i Kigali barabikora, n'abari i Bukavu barabikora. Iyo ni imico yacu, ko niko duteye, dukundisha igihugu cyacu akanwa gusa, ariko ntitugikunda ngo twumve kuko tugomba ariyo gakondo. Reka nababwire n'igihe cyageze, navuga ko igihe cya Gisaro twari dutangiye gukunda igihugu, ngo buce Gisaro amaze gupfa, noneho habaho gucanga cyane, kwigishwa, kwangarwa, dukundishwa n'ibindi bihugu by'abahandi. Hari igihe mobilisation yabaye igihe cyari sedi, badukundishaga ibindi bihugu gusumba iki wacu, bakadukundisha andi moko, bakatwigisha n'imico y'ahandi gusumba iyi wacu. Ibyo bintu byarabayeho. Ibyo nabyo biri muri bimwe mafacteur amwe yagiye favoriza atuma tudakunda iwacu. Hari abantu benshi bakunda u Rwanda kurusha iwabo, hari abantu benshi bakunda u Burundi kurusha iwabo, hari abantu benshi bakunda ahandi kurusha iwabo. Reka binabe gutyo. Nababwiye kuko nta formation ya leadership cyangwa se yo gukunda igihugu twigeze tubona umuntu yahera avuga ati buri dore bafite aho bigiye. Turi abantu nyine babayeho gutyo, ndetse na gatoya umusingi gatoya twari tumaze kugira haza abantu baragasenya. Tuza kugana ku musozo bwana mutumirwa wacu Freddy, hari akantu wari uvuze kavuga ko ndetse n'abasore bakiriyo bamwe babuze uburyo cyangwa se babuze ikibagarura. Ariko se bwana Freddy, ko tugize igihe twumva amakimbirane ari ruguru,
ntizoba arizo mpamvu ziri mu gutuma abana basa n'abagiye gucaganyikirwa kubera impamvu y'ubwumvikane bukeya turimo kumva buvugwa ruguru. urakoze cyane, ikibazo cyiza cyane. Nakubwiye ko nayo ishobora kuba indi mpamvu, ariko siyo mpamvu nyamukuru. Ibi ngibi bitarazamuka ngo bibe hejuru, nakubwiye ko ariko ubwoko bwacu buteye. Ibyo byo niko tumeze kuva bitanga iziriya ntambara, ntabwo batigeze bakurayo abantu babo. Ariko noneho ubu ngubu yaje kuba nk'imbarutso, yaje kuba nk'urwitwazo rwo kuba babigira birazamuka bizamura level, ariko kandi siyo mpamvu. Kandi reka nkubwire, ndibuka igihe twakoze inama Indiana, nabibwiye abandi bagenzi banje, ndababwira ngo ese muza mwicara mugakurikirana amakuru mukamenya kuko igiti twateye gifumbirwa, mukamenya kuko gayagishisha cyangwa ko kiranyoka. Ngira ngo urabyumva. Ndabyumva cyane. Iyo mvuga gutyo imba mvuze ubutabazi, imbaraga twashuye mu butabazi. Ese muza muebaliwe mukabona kuko gihagishisha ko muracuhira, mwamenye ikibazo gifite ntitoba gifite impehamyi, ntitoba kiribwa n'ibisimba, ntitoba gifite ikibazo. So ni kurya manke ya leadership, tuzatunicara nta nabicara ngo babitekerezeho, ngo babyige, barebe ukuntu bankadira n'abari abana mu buryo bwiza, barebe ukuntu bagikora mu buryo bwiza, habeho na mobilisation, habe na sensibilisation. Ni ukwegeranya n'abo ngabo. Urabona leadership yacu hano twebwe twafata amafaranga tugasa n'abaterera gusa, ariko nta isoti bikorwa. Novuga kuko ntabwo impamvu ari uko hari amacyakubiri, kandi nayo si meza, ni mabi cyane. Ari nacyo jewe nahagurutse ucahaye amacyakubiri. Azahuhura izari kubihuha, azanyuzura izari bigiye kurangira. Ni ukuvuga ngo iyo tuje kugira leadership yari guhaguruka ikavuga ati aya macyakubiri aje noneho guheza urwaho abari kubakura y'abana, noneho babona urwitwazo. Rero reka tuyacyahe vuba, reka tuyahagurukire vuba, reka twihutire tukigire emergency. Aya macyakubiri tuyacyahe vuba kugira ngo bariya bagire batabona urwitwazo. Rero nitudahaguruka, nitudakora bino bintu ngo tubikorere vuba, mu by'ukuri barya n'ubundi batakunda igihugu barabona urwitwazo. Kandi mfite ubwoba kuko ibyo twubatse bizarangira nta musaruro bidusigaye, cyangwa se bizashira vuba bikaba nkabirya nabukubwiye, ukaba umuti w'akanya gatoya ikaba kalma, uzoba umuti ukiza w'imyaka miremire. Reka dugaruke kuri ako kantu karimo kibonekeza cyangwa se karimo kavurwa muri iki gihe kubwumvikane bukeya hagati y'abatabazi. Kandi wabivuze neza ko bari abayobozi bombi, uhereye kuri Michel Rukundwa Makanika na kuri Shaka bakunze kwita Nyamusaraba, wabivuze neza ko bose bari mu ntumbero imwe yo gutabara ubwoko. Ariko se nk'uko mubibona, n'uko mubyumva kandi mubifitiye ubunararibonye, mwumva ko hokorwa iki kugira ngo habeho ubwumvikane buramye, kugira ngo bari abana bareke kuguma gutawanyika cyangwa se bagenda bacika mu buryo bumwe n'ubundi? Mwumva hakorwa iki? Urakoze bwana munyamakuru. Reka mbere kuri no jambo ryantangaje. Ejo numvishije ikiganiro abashefu, intumwa z'abashefu zakoze, zanteye ubwoba cyane, zanteye ubwoba. Aho abashefu, umushefu ni umuntu udasanzwe, aho abashefu biyambika ubusa cyangwa se bishira ku karubanda bagakora ibintu nka biriya. Baje abantu bari mu gihugu bafite abatabazi bose babarinze, ariko baza kuza bakaza baje kubacamo, bakavuga ngo bo ntaho babogamiye, ngo bo niki. Ariko mu magambo yabo bacamwo, bafata umuhoro bagacamwo, bagahamba umwe bakazura urundi, bakagira ikibiri. Hano ibintu biteye isoni. Nimba ari leadership dufite cyangwa nimba ari bari abashefu bose ari bene kuriya, byanteye ubwoba. Ibindi n'ikindi cyose kizaduhura, nta utazadutsinda. Umugabo aragurwa akisigariza n'ak'ubugabo. Cyangwa bigaragara kuko umugabo ntaregerwa nka kwa kundi kwibuto y'iradio. Yego. Kuvuga ngo baze ni abashefu bafite twirwaneho, turabizi, bakaremera bari mu minembwe barabarinze, nta utazi ko umino yakoze ya muri yarembo
ntawe utazi icyo abandi bakoze bagakunze bagiye bakora, ariko kwicara ugashyiraho umuntu inzu ukamubogama muri buriya buryo uri umuzeyi ari wowe barinze, ari wowe baje gutabara, ari wowe batambamiye, bikojeje isoni cyane. bariya batefu biyambitse ubusa kabisa. ndatekereza ngo niba baraserukiye n'ababo bazabakureye icyizere. reka nkubwire bwana munyamakuru, yego, mu by'ukuri ibi bibazo dufite ni ibibazo biteye isoni. jewe ku bwanje bariya batabazi bose n'undi wese utoza izina ni ikibazo gitoya. kwitwa Gumino ni ikibazo gitoya. inza nababwira ngo ese Gumino ni iki? Gumino ni Sirino, Gumino ni Twirwaneho. yagumye iriya kugira ngo agire gute? Yirwaneho. ni Gumino witwa Twirwaneho. ako ni akazina gatoya. kuba Freddy ukaba Patrick icyo si ikibazo. n'undi wese nuko yokwitwa n'agakunzi yavuga ngo arabande nta kibazo. icyangombwa nuko duhuza intego. rero kugira ngo abantu ngo ayo mazina ngo Twirwaneho ntuze ngo iducemwo, tuba turi hasi cyane, tuba dufite mayindi hasi. abantu nibumve jewe nicyo nsemerera nicyo ndira. ndavuga ngo mwabantu mwe mw'abanyamurenge mwe nimuve muzimu mujibunga, nimureke kujanwa biteye isoni ibibazo dufite uko bingana ngo turabyirengagije ngo tugiye guhangana n'amazina. ibaza izina ngo iryo niryo ryahari duhanganisha. tuzi neza kuko umugumino uri hariya nta kindi hayakora ararasa umwanzi wacu, ari mu irembo, ari muri yambusha. tuzi ko Twirwaneho uri hariya nta kindi hayakora, ari ku irembo ararasa umwanzi. kandi umwanzi turamuzi n'umwe. umwanzi turamuzi, uwadutwikiye turamuzi, uwadusenyeye turamuzi, uwatwikiye turamuzi. ni gute dushobora kwirengagiza ikibazo nka kiriya ngo tugiye kuja muri utwo tuntu? mes frères, ni ibintu bitoya cyane, turi batoya, ariko kandi biterwa byose na manque ya leadership. niko nza ngenda ngaruka, ubu bwose ni ukubura leadership. bigenda biva ku buyobozi bwacu. ubuyobozi bwacu amagambo busohora. ijambo ry'umuyobozi ni ijambo rikomeye. iyo umuyobozi asohora ijambo avuga ngo runaka ngo ni mubi, runaka n'umwanzi, menya ko abantu ubwiye uteye imbuto mbi, ushize umuzi mu bana. iyo umuyobozi avuga ngo nkunda runaka, ndagaburira runaka simugaburira, menya inzigo uri kuratera mu bana. iyo umubyeyi avuga ngo uyu nguyu ni nkundwakazi, uyu ni mbikazi, icyo ni ikibazo. rero nicyo gituma nsaba mwoye kwakira ibyo bintu. bwoko bwacu nimugaruke. nimba umuntu umwe abikoze ni mu mucahe. abana bose ni abacu. utaramiye amahoro, urinze umunyamurenge wese, uwo wese nahabwa agaciro n'undi. nta mbunde cyangwa se nta mututu urinze kurusha uwundi. ni ukuvuga ngo yose ni imwe. irembo twokura irembo ry'iriya rya Karamera, ni ukuvuga ngo tuba duhaye umwanzi. ntabwo ari ukuvuga ngo irembo rya Gitasha ngo niryo rikomeye ngo gusumba ngo irembo rya Nduze. irembo ryose ryocamo umwanzi, ryose rifite akamaro, uririnze wese rifite akamaro. rero abantu nibabyumve mes frères, abantu nibave muri tuno tuntu, cyane cyane ubuyobozi bwacu. buno buyobozi bwacu ubwo leadership nakubwiye turazifite, ariko zifite ukuntu, zifite izindi ntego, zidafite intego y'uburide. rero nizihinduke zibe zikora akazi k'ubuleadership. ubuyobozi bwacu nk'abariya bashefu bariya mu Minembwe nibamenye icyo bagomba gukora. nibareke gukangwa n'udufaranga ngo nuko ngo baheze udufaranga ngo bitume babogama. ko barica za faranga zireja mu mfuko wabo, ariko ko barica igihugu, ko barica n'abana babo. bariya bashefu ko barasaza, ko barapfa, ariko se bariko bararaga abana babiki? tuzabibukira kuki? bizoshika mgenzi umuntu kubaho shefu akarangiza atagira monima. rero nibareke ngo ko turabohereza udufaranga nirubaka igihugu. barye dukeya ariko bahagararira igihugu. ano mashyirahamwe yacu gakondo mahoro, intuze, hari n'izindi za Shikama n'izindi. nibakore leadership uko bikwiye. nibavuga ukuri gukiza. ukuri ndabizi ko muri kino gihe kudafite umwanya, ariko kandi nta gihe kuzowubona atari we ukuguhaye. ukuri nitwe tuzaguha umwanya. abantu nibavuga ukuri wangwe, ariko ndabizi ko kwa kuri kwawe ejo bazagukunda kandi kuzabagira akamaro. icyangombwa ni uguhuza intego, icyangombwa ni uguhuza umugambi. ubivuze neza,
uvuze neza cyane tiduhaye twiga ngo se duhuze intego irahuye, imigambi turayihujije. Intego ni yihe? ni ukurwanya umwanzi, ni mayimayi, ni Leta Itabara n'ariya moko yaduteye. Ico cyaramaze guhura, nta wundi uhawurasa uwundi. Umugambi turawuzi, umugambi ni ukwihagata icubahiro, ni ukwikura igisuzuguriro, kandi tuwuguriyeho. Ikindi dupfa ari iki? Duhuje umwanzi, duhuje intego, ikindi dupfa ari iki? Dusigaye dupfa amazina gusa. Ibaze cyo ni ikibazo gikomeye cyane, intambara y'ubujinga cyane. Urakoze cyane. Iki kiganiro twunguyemo ibintu bikomeye, kandi nacyo twashatse kugira ngo wumvise abantu ibintu byose by'ukuri, kandi abantu bari kugukurikirana ari benshi cyane. Noneho tugaruke kuri akantu kavuga hejuru y'ubufasha bwa bamwe n'abandi, kandi ubwo bufasha turabizi neza ko nta bindi bihugu bibiduhereza usibye ko ari mwebwe mwagira amahirwe yo kuja hanze. Ese iyo muhereza bamwe ntimuhereza abandi nk'uko bikwiye, nk'uko bivugwa, ntimwoba ari mwebwe muri mu gutuma abantu bapfa ayo mazina? Urakoze cyane bwana munyamakuru. hari umwe muri bariya bashefu wavuze ngo guminongo, igituma adaheza guminongo yabayeho kera ngo ufite iyindi ntego. Ibaze nk'icyo kintu nimba nishake nabyemere, usibye ko nta yindi ntego twari tuzi. Babaga hariya n'ubundi nakuye ko intambara zabaga kuva kera, kubwira intambara barwanye muri 2015 za mayimayi n'ubundi nizo barwanaga nazo. Ariko se kandi nidushaka tunabyemere ko bari bafite iyindi ntego, ariko uno munsi tukaba twahujije intego. Bakaba baramiye umuhana, bakaba bakingiye inka, bakaba bagukingiye wewe bagutaramiye bari ku marembo, wowe ugasinzira. Niki cyo tumufasha uno munsi? Mufashe none ino ntego nirangira akaja mu byiwe mugani wiwe uzoboneka kumureka. Yego, kumuntu nakubwiye ko uburinzi bwose ari cyo kimwe. Uri ku burinzi muco hagati, n'uri ku burinzi mu sinzi iriya hirya sinzi amazina, no mu biyogobogo nta kibazo, mu biyogobogo cyangwa handi hehe. Uburinzi bwose, kubera ko ufata uburinzi bumwe ukumva ko ubwo burinzi aribwo bukomeye, ubundi utabuheza agaciro. Kubera ko utumva indara ya hamwe, ukumva ko indara ya hamwe ari ikomeye, indara ya handi atari ikomeye. Ukumva ko inzara ya hamwe ari ikomeye, iya handi ukayorosha. Ukumva ko imvura ya handi urukayo rwa hamwe rworoshe, urundi rukomeye. Ibyo ni ibintu bigize. Rero uko warubaje ngo ese ko bari twebwe, mu by'ukuri ibyo ndabyemeza ko turi mu bantu bahaye bamena amavuta mu muriro. Nimba umuriro wagurumira, turi mu abantu bo hanze cyangwa se abantu batanga imisanzu. Iki kiri mu bintu bimwe bizadusenyera vuba cyane, bizasenya ibyo twubatse. Jewe mfite ubwoba ko duhora tuvomera mu kimenetse. Mu gihe cyose mukora mubakira ku macakubiri, ni ukuvuga ngo ibyo tuba dukora ko birahita, ko biratambuka, ko turavomera mu kimenetse, ntabwo tuzuzuza. Ibaze nk'ubu nyine ubwire bwana munyamakuru, iyo ubona nyine imisanzu turayifashe ngo runaka agomba guhabwa umusanzu, runaka ntagomba kuwuhabwa, biriranwe kuri operasiyo, biriranwe inzara bose. Ese urya udahawe, mwafashe ko yari kurwanira se, yari kurwanira, mwamuhaye nde? Yari kurwanira se, mwamusigiye se ngo naba ari umuhembura? Mwamusigiye bwoko bwabo se nimba ari umunyabyinshi ngo abanyabyinshi ari wamuhembura? Ese ako karere yari kubwira nakandi ninde mwamutereye? Bwana munyamakuru, ibi ni ibintu biteye isoni, bikoje isoni. Nico kikwereka kuko nico cyakindi navuze, kikwereka ko hano amashirahamwe yacu atari mu rwego rwa leadership, atakorera inyungu z'abantu, cyangwa se atari mu rwego rw'intuze biba bivanze, baba baracyanganyikwe cyangwa se barabifunguwemo n'ibindi bintu n'izindi ntego tutazi. Kuko umuntu ufite intego yo kubaka ubwoko, umuntu ufite intego y'akazoza k'abanyamurenge, umuntu utekereza ejo habo, iyo baremamo amacakubiri, yogira abana bawe nta kindi kintu tuzoraga abana bacu. Umubyeyi nyawo azaraga abana biwe ubumwe. Nushaka ntuzobaraga inka, nushaka ntuzobaraga amazu, tuzobasigira amakonti, ariko iyo basigiye ubumwe, ubu basigiye ikintu gikomeye. None sino ino leadership yacu, ino diaspora yacu kwiraraga iki?
ndemera ko turi mu bantu babasenyi, turi mu bantu babasenya mu by'ukuri. ni nk'aba bandi twavuze bazobohereza ifaranga ngo bubake, akohereza abantu ngo bagire, ko turohereza ukuboko kumwe ko gutanga amafaranga ngo rya, ukundi twohereza gusenya bijya tumaze kubaka. Ndemera neza kuko ukuboko kumwe kwa diaspora kukurubaka ukundi kugasenya. Nimba wohereje ibihumbi 5 cyangwa 20 z'idolari, warangiza ukamubwira ngo Nyamusaraba ni umugome, uba wasenye bijya byose. Yanzu warugiye kubaka, yanzu ibihumbi 5 bizubaka, uramaze kwisenya n'akakanwa kawe, kuko ntabwo izakukomera iri ku macakubiri. Uzayisenya nindi umwe n'umwe wese muri twebwe azayisenya. Ninaco mvuga ikigutangaje ejo bundi hano twagiye tubona amaturu y'abayobozi bacu bagenda bashyira mu masteti ngo ko barabwira abantu ngo kabiranga ngo sinzakwibagirwa gakondo ngo dutanga amafaranga, abantu bakare kuri dolari 500 idolari 1000, ariko nta message y'ubumwe yigeze iza ngo tubabaze. Baravuga ngo ko barashaka kugura ambulance ngo yo mu Minembwe. Ibaze leadership ni umuntu utekereza kure, ni umuntu ureba kure. Eske ko turabona ko akazoza kacu tukateze muri ambulance cyangwa akazoza kacu? Bazi neza ko ubumwe bwashize, abantu bamaranye amacakubiri, kandi muza akamaro ko ingaruka z'amacakubiri ni ukubasenya, ni ukubamaraho, ni ukubagira. N'ubundi reka nkubwire, Imana iracyadukunda. Ano macakubiri yazarambutse ari imbaraga z'umwanzi zimaze gucika, ariko iyo aje kuba cyagihe aduye yaragifite imbaraga. Tuba twararangiye aho Nyamurenge bahararangiye, habe n'ubu yewe mfite ubwoba ko aduye azosubira kisuganya akiremamwe imbaraga, kuko yabonye kuko twakinguye, twabereretse, inzu yacu yashegashega, kandi umunsi azaza azadutsinda, kandi natutsinda tuzavuga ngo ndambaraga ntituba twazimari. Urakoze cyane, urakoze. Tukiri kuri ako kantu k'amacakubiri, mwebwe nka diaspora mugize igihe kirekire mukora ibintu byinshi kandi byiza byanejeje imitima ya benshi, nta kuntu mwofata abantu tudashoboye kuvuga umubare wabo bakaba hariya nk'aba intermediaire mu gihe hibonekeje kutumvikana nk'uko bakabasha kwicaza buriya buyobozi bakabatunganyiriza. Ubwo bushobozi ntimufite bwo gufata abo bantu mu bashira hariya cyo kimwe nuko mwashize bariya batabazi bandi hariya, nibo bakagenda ari abahuza, bakaba bazwi n'impande zombi. Bwana munyamakuru, uretse n'iyo nzira, ayo macakubiri yacu naravuze ko adafite imizi kure. Imizi yayo ni migufi, biroroshe kuyarandura no kuyamara. Urufite uburyo n'abana bacu ko bategeka, dufite uburyo. Reka nkubwire, numvise ejo bundi bari abashefu bavuga ngo baragerageze ngo guhuza. Ni ubuhe buryo? Hari ibintu byinshi tuzi tudashaka kuvuga, hari ibintu tuzi tudashaka kuvuga. Hari igihe yigeze kuba iyo processus, nakubwira abantu bayitambitse imbere biteye isoni, abantu twita ngo nabalideri, abantu dukomera amashe, abantu tukamira, abantu tugira iki, bigeze kuzitambika imbere guhuza. Uko ayo makuru ndayazi kandi ndafite, sinshaka kubishyira hanze, igihe nicyagera tuzabivuga. Ariko reka nkubwire bwana munyamakuru, hano murabizi ko hano hanze dufite uburyo, dufite ubushobozi, dufasha abantu bo hakurya. Ariko kandi kurya nakubwiye kuko amagambo uko ubufasha bugenda ni nako gusenya, kujana n'aya mafaranga. Wohereza amafaranga ukabategeka ngo nimucikemwe nimugire gute, ukababwira ibiki. Ariko ya mafaranga twoherekezanya amagambo meza y'ubumwe mu by'ukuri yo kubaka. Reka nkubwire, hano iwacu tumaze gucikamwo, hariho bamwe ngo ni mahoro, abandi ngo ni mutualité, hari abandi bari ukundi nono badafite n'izina, bari ba netre. Abo bose nibo babashefu babariye, bamwe babereye abashefu iriya, abandi abashefu iriya bari kuri tele. Uko niyo magambo bababwira, nizo nama babaheza, kandi umuntu wakugaburiye arakugaba. Wewe wabonye abashefu babazana ngo nimuze muvuga no magambo ari abashefu, mbwira undi muntu mutoya kumva ko intomwohereza idolari 1000 ibyo nomubwira niyo bikora. Rero twebwe n'ubu nico nsaba abanyumva, nyabuna ndapfukamye, ndatatse, ndari y'ubwoko bwacu, ndiriye ano mashira hamwe yacu, naze yicare hamwe ahure. Mahoro niyo muvyeyi, niyo nkuru. Nimba mitorite yarayiguyeho,
ntabwo umwana yosohoka ngo nuko ngo nagenda zizana. Iyo tubabwiye bazavuga mu muryango urakinguye, ninde uzimiza intama yamara agakingura uruhongore ngo izigarura ngo yizane? Yesu yasize intama 99 aja kugarura imwe. Rero nihaguke mahoro igenda iganirize mutualite, yibaza icyo bapfa ntacyo bapfa frere, nta butaka twaye dupfa, nta nyungu zi muri ubwo butaka, nta misoro twaye dupfa, n'intambara z'ubuginga. Nibagende baganije, nitumara guhura turi hano tukumvikana tugahumeka umwuka umwe, ndizera kuko perezida w'amahoro na perezida wa mutualite disikuru bazasohora imwe nziza ihuye y'amahoro. Uwo munsi wacu hazotangira guhumeka umwuka mwiza. Nibiba na ngombwa mvuga gutyo, mba mvuga na Australia, mba mvuga na Canada n'ahandi, mvuga gakondo muri rusange. Niturangiza dufite uburyo, dufite ubushobozi, utuma amadelegation aho kugura ambulance, twogura ambulance ejo twenyine twe tuzoyikira, amacyakubiri yonyine azayica. Ambulance ni ijana umuntu w'amahoro watwirwaneho, uwagumina zayirasa, uwagumina na ijana watwirwaneho zayirasa, cyangwa zayigambanira cyangwa zayitiki. Rero tugira amadelegation, tumaze guhumeka umwuka umwe abari hanze, twogira amadelegation akagenda kagerera ruguru, tukababwira ko twahujije, tukabereka ko ari ubuswa buha butuma dutikamwo, tukabereka inyungu zo kubana. Mu by'ukuri ni ibintu bitatwara ukwezi, nta wundi ufite izindi nyungu. Ndizera neza 100% ko Nyamusaraba ari hariya, nta nyungu z'abarundi ahagarariye, nta nyungu z'abanyarwanda ahagarariye, nta nyungu z'abasomali ahagarariye, n'iz'umunyamurenge. Ndizera ko Makanika ari hariya, nta nyungu z'umunyamahanga ahagarariye inyungu zacu. None se niki cyo tuma tudakura? Ariko nanone reka tuza gusoza ko twabivuze, reka twongere tukubwire kugira ngo ugire icyo ubwiye umunyamurenge wese aho aherereye kubijanye na biriya bintu biri kubera hariya haruguru, ihano ushobora gutanga. Murakoze cyane ku gitekerezo cyiza cyangwa se ku ijambo mwari musabye. Reka mbwire ubwoko bwacu kandi cyane cyane abasore bacu, burya leadership ishobora guturuka hejuru, niho yakagombye guturuka cyangwa se igaturuka hasi. Abalideri bacu bashobora kuduha umurongo batanawuduha twebwe tukawiha, bazamenya ko atari intama dutwarwa. Intama ushobora kuzijana ukaziroha mu mukuku zizokwigarura, ariko abantu biratandukanye. Ni ukuvuga ngo iyo ubulideri bwacu butari ko buratujana ahantu heza, nitubwangire twoye kubwemerera kuduhamba. Twenyine turashaka kuvamwo impinduka. Umuntu wese, reka mbwire n'abasore bacu ko turasaza, twe ko turagenda iki tuba tubaraga, ko murabona tuba tubasigira iki, ko murabona ejo hanyu hameze gute. Mwarubyiruko mwe mwemera kutwitera, mwemera kwitera amacyakubiri, mwemera kumva amacyakubiri, ni ko murabona arinde twebwe turatambutse, twebwe turabahita, twebwe tuzarabura kuri no mibabaro. Ariko bazosigara bavivura, abazosigara bariviringitamwo, abizosigara babaza ni mwebwe. Rero ni mwumve ni mwitandukanye na bino bintu. Twebwe dufite isumu, dufite ibintu twagiyemo byinshi, dufite ibintu twabonye byinshi biturimo. Ariko nimureke kwambara, nimwambare. Nimba tubambika umwenda mwiza ni muwambare, ariko umwenda mubi mwoye kuwambara. Nimba njewe gakunze prononce mu kanwa kanje katura amacyakubiri, oye kumva, oye kumva ngo ubu ngo hari urubyiruko rw'amahoro, ngo hari urubyiruko rwa ntuze birande biteye isoni. Umuntu wese w'imyaka 18 ni umuntu wese ufite ubwenge, ufite kurya navuze kumenya gukanja, akamenya ibyamira n'ibya akira. Suko kibasumba vuze byose ngo nuko ngo ndamize, ngo nuko byavuze kibasumba. Ufite ubwenge. Suko uwagakonda avuze ngo byose ndamize, suko gakunza avuze ngo byose ndamize. Umuntu wese uzokuzanamo amacyakubiri uzomwihakana umuhakanire. Mwese mwobyemera. Ndatekereza ko ino leadership yacu ihagarare ku macyakubiri. Nta handi nimwe muyabagarira, nimwe muyuhira, nimwe muyaha imbaraga. Twebwe turatera amacyakubiri, namwe mukabifumbira, mukabivomerera bigashisha, ariko mutobivomera amacyakubiri yo kuma agashira. Rero nimureba ejo hanyu, nimureba aho tubaraga, muzi ibyago twagiye ducamo, ibibazo twagiye ducamo, mu ntabara nababwiye zitagira agakemura. Murashaka ngo namwe aribyo muzojamo? Nimba mushaka ko muzoba
mu gihugu muzatekana muzatunganirwa muzubaha nimwirinde dore nta yindi musingi wonyine no kwirinda no macakubiri mu kubakira ku bumwe ubumwe ubwoko bwacu uko turi bakeya dusubiye kwicamwo mu by'ukuri udafite imbaraga wese uko azobazangana kose azadutsinda ariko nitwubakira ku bumwe nitwubakira mu gusabana mu guhuza tugahuza zino mbaraga zacu biroroshe ndizera neza uko ano moko ya Kongo ntabwo no kuduhangara daye usibye kudutsinda no kuduhangara buzadutinya rero kaba nsaba uwo ari we wese bityo nabakuze abantu nibareke fanatisme nibareke icene wacu nibareke uyu ngo dufite ico dupana hari bamwe bafashe nk'ibirondwe kunda runaka ngo nuko je uwombwira ngo arankunda gusa kuko ndigakunze ubwo rukundo nta gaciro n'ubuheza n'umugaya kunda kubera ufite impamvu umufundi iki unkunda ari n'ubujura bwanje ubwo nawe umujura unkunda ari n'ubugome bwanje unkunda ari n'ubusambo bwanje bwaba ari iki rero nitwoye gufana muje wenda umufana wa SD muje wenda umufana wa SRF muje wenda umufana wande reba icupanye rero niturebe kidufitiye akamaro twoye gufana abantu tuve mu moko ngo runaka munyamusaraba n'umusita ngo ndamufana ngo makanika n'umusita makanika ntarwa n'igihugu cy'abasinzira naho kizoboneka naho kizova nagira amafuti ni tumukosore tumuhanure guhanura makanika suko mba mwanzi ahubwo mba mukunze na bibiri zivuga ngo ukundura mucaha guhanura nyamusaraba suko mba mwanzi rero nitugenda tuvuga kuri ukuntu tukacita uko cyitwa nimba nyamusaraba yafashije akazana abamufasha agafata rurambo nitumushimire nimba yarashe abana nitumugaye twese nitumugaye ndazosubira ariko se nimba yarashe abana akagira bamushima ubwo urumva ko turabagariye amacakubiri ko turabagariye ntuze ubugome rero twumve kuko ubwoko bwacu nituve muri ibyo ngibyo bintu tuzadukoresha ubwenge kwe gukoresha ama emotion kwe gukoresha amasantima ntabwo amasantima azatwubakira na rimwe ntabwo ama emotion azatwubakira tuzubakirwa n'ubwenge kandi ni washira mu bwenge ibyo bakubwira ndabizi neza kuko twese umwe wese ahari ni yawushira mu bwenge ndabizi kuko tuzubaka igihugu cyacu kandi tuzubaka generation yacu cyangwa ubwoko bwacu bukomeye bumeze neza ubwoko bwacu ni bureke ubufana bukunde ubutabazi bw'impande zombi reka tugushimire bwana Freddy ku bitekerezo byiza utanze ndetse no ku nama nziza uhaye ubwoko bwose bw'abanyamurenge reka nanone dusabe ko tuzongera kandi guhura mu gice cya kabiri tuzongera tugusabe duhure twongere duhana ibitekerezo tutibagiwe no gusaba abantu bose badukurikiranye kuri Minembwe TV cyo tubasaba no gukora subscribe ndetse na comment kugira ngo abantu bakomeze bamenye ukuri naho butaha. Urakoze cyane. Urakoze. Turi kwacu.